Nono go meroga go bolala TV go nya go hentse go shinisha balanga ishira banyeshe ba balanga ishira bajelo balanga ishira go nya go hentse ishire inde ne shinshina ne o nyala kholo uri nangwa nomba o nyala go habe na uri ni bo hulere mundu anende ishire nomba ishire jendi yabondo mundu go gonya go rama go bakena ka bolabo molange mosagolo Christopher Mohoto go la mo ere yeshinyalo mo county ya Kakamega mosagolo Karina soberanga magoba gishira kabere marakada lokhuranga mwana mukhana anyira khuibola mwana nomba mundu mukhali anyira khuibola mwana mane abe wenyene nomba nalikhana nomusatsa shetuliyanga munzu tawe mwana nashire mu age mu toroshi nunambere maranga khuchenda nabandu bantu mwana yamenya atukha mushikha khali nahirwe shikhulia moyo kume kuranga kwamba khana shikhulia makharanga kholaberera liswi mbere kuranga kholaberera kharanga khungahirira nomukha habene mwahana senyasi mwana uyo alarulo ishira ira mwira na senyasi tsebereho khalinzi mwene olomala mawe natsimanya senyasi zishira neka khurula mbako ko banji nyime bamanyeho mundu nabena nishira senyasi ho sio mungweshitsanga ma tsende bamusingira matse manyola lisoso shire ne lolo mwana nya hore khotsa muluya nomba oyo alolanga mo go bola ya kana a holera oyo nya mo wa khotsa mbola bonde lo rula mo ba keshira ndo o bolashe mbolanga yani khumwima ko baluya khokhala kinyume ko sababu khali khurula inyume yo nwale no mukhali munzu ne akhanyola mwana mumuhetsanga ibreak fulani imieri fulani atulia ahone bulai khana khabe khanyola tsingulu khokhale nimwa khanya buli na khumulombe lakini bana banunde munda malatsa khaliri wiki no khalimo wiki kebe no mweri ma balomba buli na mwana ashirimu yabalanga indie imbe yana khana khashire khonyola tsingulu kamiritawo ishire menye khakumira makhatete shira mbere makalla kha paka lasima anyole tsinyasi mane ni akhanyola tsinyasi khobole khurula hotawe ne khalina ne ukhola bindi bene khanda kome abole khokhola ta mwana khanda anyola tsinyasi baka mwibuli rumeshera ku tsinyasi ayi khandi mwana tsinyasi kwa mfano ishira yindi bero irembe sana yibunyuli mwana mukhana mumwayanzana mayibununa tsimbere tsitsie mwana mukhana uyu lwamenya berekha mwana ne akhanyola musiko litukhuliye ibulungwa ishire nenda amana sana nakhibalele bibuli bebe bamanya yani sana nyina so that litukhuliye mwana we yibulwa babebe muhere tsinyasi basinge tsembere tsinyasi abo mungweshitsa alwa khana khaba khibulwa ne khashir khungwa khununa khulbelwa nyina basinge ne tsinyasi netso bangweshitsa nyina akhande bangweshitsa khana khena khoba kharere khumu khatodi tsemunwatu akhande bakhasingira maze kande ne bakholi bari tawo nyase lo khaleho mwana ulwani unaza kholobero la khale khatsa khotsa yani mamsa kholombole go 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 tsinya sana yani obolanga niba mubere mulimo hali ene go yanza na maybe musanga bokona akela khimo no musatsa nomba ibi mwene nzulu go ba kenako unono go luberelwa lo mwana anale yanyolela kenyanga bamulabitsi ba bamuhole bamuhelo nyasi khonambula akhanda kholo lo leno mbaka lasima namanyi wakhola shitende shitamano na ingawo kho shibamanya ta kho khubola khonya bamanye numbere mwe ba mushikhashe na shibi no moyayi mwakhola bulina mbirira mbaka moyayi wa nuna lubere lwo mukhana nyolo to musiko mukasene na shiri khuibola tsinyasi be tayari shimurumishira no mushana shiri khuibola yibola tsari babukuli tsinyasi netso basingira mwana mwenoyo aba mukhombitsekho anyina mwenoyo ba isingire tsende khanda ngwikho khali tata mwene wakhola mukhoba kenako angwikho na niba yakhola nundu mundu kando yalungwere kholo khu kilinziri khu balinero sasa mirembe kirabaho nibo kholi bari mwana mwene ahindira tawo bas kholo mulima khoba ko keshira kande nangwa jira ishira witso khumanya ndeni lobetsan mwana ashiri mutini bo chenda irwanyi makhandi witsutira khumwana mwene khonenya go reba musakholo Christopher intsala nenyeshi matoko kande yabola ikhala meka chibaka na khala khumono mkhali tawe lakini saya bana matoko kana khobola ka toto
ga di disitse di boetsa tawa mundu a betsa ibulu a re ane moshera nende maybe disitsa o rang go sa masameri wa nye o rang go sona mae iri wa nye a ka loga montsho kenya bana gola re ba ka loga montsho na monya betsa na tšendi kenya go le tšhentse go ranga goleshe na bere na gola go iriwo nyeyo kenya ga epukane a bole go kanya tse mone tse tsene mwana weta maganda a romešele tsenyase šikelelwa rola iriwo nyeyo ni binini bya tšendi mulo itsa go lola go mwana o šabetsane tsinguluta gale modisitse muri mwana a tetešela tsa mbere kuranga go tsongo go lekea a mwana a gale gabotsa baka la sima romešele tsenyase etso ne na manyi shanyela go nyelegana go le ga shitendi jena shita a epukane go lera gale go mwana nomba go injira go mwana direct go moenza ande a bereletsa kando ina rudi yo ka le ga isinji nomba go le go shendo e tshile ba shele ba la maimbo le go ba bola o tshende a tshende and sweet no itsa ya mwana shendo ka betsa kare o isinji no ba no rule o isinji manya safari manya tsarano nde e dapo go kwedi go isingo yo go bola go bogonyi bo setawe ne ga le shi go langa ne ba shonyela go nyelegana go le ga shindi jena shetawe lazima o nyole tsenyasi magandi lo rulayo o itsa gola shendo manyo ba sera mwana o nyela go bokola tshiringi mo kisikolo ndi ba liru e ba isele ba go tsele ba tsebetsao o tiritse gana mmogono go ga shindi jena she e shire ne bole ga affected tawo ganiza itsa bolobolo shi itsa ne force tawe waya bai era hane time ya mogabela motsenyasi yani o nyela go ha go mo confuse go nene shendo manya shiringi no sweet no anything surely mmogono no be no itsa no tiri go ka bida sa gane moganga ga ba tsenyasi baka la si matsenyasi beo ga no motiri tsi sweet yo no ba li ngonde no mbasele still ke ga baka mogabe tsenyasi hijela sa siene shebetsanga shi go prolonga e period ya nyela go luala go la ge go ka bidanga lo o mo basere lakini still baka go gabela nyasi go bewa ga tipa bulwa le bwena wa go se kere ka nyora ga tsa go meroga tse ga le mero go no la mashi tshele mero ga tawe tse go le go mo ka bola yaka a utse monzo mo o le shentshe tsa go ba shagora ganga o ye mwana ala ba o iro baba ala ba o iro tala bana go le ala bana gala shona tse bona ni mwana bona go nende abeda go nende bu yango go nya go bola na tusha sa ga to gameka fulani mo ndonyana go tshenda mwana ne ya ga hinda ne ya ga mira mabere ena ga le mundu na tshenda shibulo she mo affected kila betsa ga ba strong enough ne ya ga mala go nona ne ya ga mala go nona e period iri nuna ne iri very dangerous lakini ya ga mala go nuna mabe alizane afya indai ali sawa lakini na mali go nuna ne abe mbiri kwekwe kubole afya indai tawe shikapita khande ukende mule rabini ni bene bitawo betsa no mulomba na ba go endre go ba week ena wa ga ka go shendo bola ga mwana ya mala go nona no tshenda iruanyo manya go lobera go mwana wa nyala mwana afana manyale go ta le tsanga lakini mbere kwa shokole mo le isana tawe mbere kunyana go tsia e butsheni tawe go se ka reo ne bola la TV shipindi shere meroga sana go le mo shitonyesha boli kongolo ibutsunga iranda ibile tsunga iranda mo village kongoli ishinyalu ishinyalu mu county ya Kakamega go le go meloga nende abonde umuma yao go malelo oli go balende hetsi shira ya ishire yinde hot fouti sasa ibono mogana moanyolo ne mole balena amutuga moshiga ibo bore mogana nuna mbere kwanje kulo satsa yiko no mogana abola ne be khomba mbere kwanje kulo khana yiko kweno kono muma mutama no sana khandi senyasi tse otse kanyana mpaka lazima murumishire nimukharumishire tawe aiza ibe moyayi nomba mukhana shimuhendiranga ata mulalaliza khotsa yale khawundi paka lazima munyole tsenyasi wa wala uri kweno kono muma mutamana sana tsenyasi zinetse yoze khulanga tse umuma mpaka lazima mulinyola tsenyasi khumirembe kibeo nase nimbola za mujaye aiza musaza nomba mukhali mulala khumunye mpaka lazima ale khotsa yani muluya shintsho musahlo Christopher Bolanga lazima mundanyole nunu khamanyi bishira bantu banyeshi sana musahlo Christopher khubisa tawe sana bantu bakholama khobaka sana bantu bakholama khobaka sana khandi babona bantu balabaleho bantu sana bishkhana ndina kuno bantu isaza no ga kholi alama ya khalo mutu she khorawa go bantu ba sasa no nyala ba khonyori
bena ba go baboleranga ne lola no di go tsaleho mundu anyela khulwa la kidogo mabaira musivitali bola wa kharlo meningitis iri bu shina shiri nene ba khamanyi di go tsalira lele shibola ba khola makhobi nyimeyo mwimo ko khawujirungwa mu society tawe mashiba ba kilinze tawe lunyasiri nlo khukilinza mundu mwena abene mirembe abole khunyola butama nomba abole khunyola likhutsa tawe khujene shene lazima kweno kumuma khalukate usala uri mpaka lazima unyole lunyasi khulinyola mirembe na ndiri risala liho kwa mfano libukana lyenjile African Pire khotse khole nende African beliefs ne khojitanga mostly mulibukana liru khole ono muruku kwa kholombanga muruku kweno kukhwiranga muruku kuri kondi makhosenyenye bandi bebere benaba mushisayi nende buse makhoba takase musakholo muhinde wili bukana batakase makholombe bikhulie byenebo ne kholombanga no bushuma bubule bushuma buri poshe sinjuku ni tsinuni tsingutsa lisutsa tsesaka mero likhubi yani khurumishiranga bikhulie byali byabakholo makho musalere khana mirembe kimenje baho subiranga khuli bukana lero lya African video nyene neli yamenye kweno kumulokho ko khusalisa kweno khana khurumishirilo nyasi khusalisa khuziri bukana lero libere khu makhoba ka bana ba Lawi bakholanga mu Biblia no soma kitabu cha Leviticus Deuteronomy sana na vitabu byekitsanga makhoba kenako okhoze khulondanga nekizikana ne bikhone vitabu bya khusomanga nwenye kwa mfano nuba wakhola shiyolo shosi khusomanga kwa mfano kitabu cha Leviticus 6:6 shibolanga mundu wakhola buni nomba wakhola shindu shikhenyekhananga khumima cherutawe nwenye khoba cleansed bakuire muruku kwiri kondi risatsa lyakhamini watawe leleza bulayi lyakhalatwa tawe maba khosenye mukhisayi mweno mba khotakase nobusebwe noba basambe khu tsimbalu mulikho basambe khu ngurumani mulikho bateshe nyamende khana murumishire nobushumo bwishimwe nende bwiri poshe ebo nibikhulia bintu bikhuleba bakhosobere kabisa bane bakhotakase kabisa unyola za mirembe khulu urumishire lunyasi neshire yinde khono no nenda shire tsebere tsamanya khatsindolo sobiri tsene tsone tsiyenze manyikhu tsiriho tsindolo tsiho tsinyishe na shenyera khobola tsena manyetsi usita tsenze na manyetsi sibere tsindolo mwana unyobola atashira ni ile umeenda nje ukachapachapana nini ukarudi kwa nyumba lakini kuna ile kali na nikushua yani nirisovera yene khalombulitsa oyo kenya bano khabatse nyasi baba khoshera khangitela mwanyi shona ndishindu shakhola kho lakini babolanga babola ishindu shokhamwe yashe khosombolela ndoto ndio kuna wakati mwingine khalinyasa hana zimbabusi ishindu shokhamanyi shikho affect atawo na wakati mwingine khuli khubole muliranga noli no masayi malulu kalombanga no khuliri khuba lera khulonda za pole pakolinyola lya khukalukhanyi lya khulera shida khona kabola afadhali tiba kuliko kinga. Yes. Afadhali tiba kuliko kinga ama afadhali kinga kuliko tiba. Yani babolanga no khamanyi no unyasaya anyala khobera khotsemba psela kinno manyi ni bo kholanga ne khanda boli bole isana nde babolanga unyala khumanya mashi khosombolenje lasimo khaba sakholo itse ba khosalitse bitse ba khokalshitse nambola maisha ko kafana mankaranje khufana maisha ijira bende bele beyo toto bana boluya khwire rabene nubuchira limanya lakini kare kario nibo maybe yaone no nya kholo monene musakholo Christopher Muhoto khorola mu erishinyalo alabana kho yatsange namba ba he namba yoyo no khomana shipindi inamba yangi ni 0723 63 62 56 tulanga mu area ya Budzunga Liranda village Kongoli. Christopher Muliri Muhoto Ikutwa. Christopher Muliri Muhoto Ikutwa. Khorola mu erishinyalo khomokho bakemero kwa khubulala TV no yanza nanga Jesse Tetei.